بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ubus sawanien niyan niya tebisara weko si pasal kiteri maglundang panin sa amyaan ye asal suway pene tevi ye ne kanta niyan bagay tevi atau saway tevi niyan ye ne makap sigitain bi dok me turungan tevi kahapan sa amyaan dok me kaurong luisab sikitevi kahapan etinen me kipek binoo me kipek buo binoo kitevi amban kitiri pis bagay tibila to swe tibile nagdelem kahapan dumain nagdelem kalatan atau nagdelem masyat tu Allah subhanahu wa ta'ala tagewe may kipong tinin sa kamaslam yayin etinen miyan bisaraku si singembihan miyan mangkin sa gay pagsasaan atau pagdiskasan bang tuon na silo kaya silo dun sa miyan maslabi ni tabot bang kita mole to juhadarat Allah subhanahu wa ta'ala hanggang suway lian tiriandang atau hanggang suway hati-hati biye bagay tiri mahapin atau sawe tiri lundang paning tiri mahapin tege tabot si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala masih pagkaksil tinagsilin atau masih pagsasain masih pagjawabin niyan dumen ni hajjatu siyaludun nga sampai lain ni kita si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala asal tebote ini pagsasain tebote pagyatin na nasusun-sinusunin bang dumain yene pag tututan tendi abang dumain yene pagkasuan tendi pagdarambuhan tendi etinen mo mikil bang kuingge etinen yan kalumunsat pag-agama tendi yene agama Allah subhanahu wa ta'ala silbayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan mawdu tebisara ko si malamihan ka ubos. Ene si aw si elebemihan dumene tagnali si kerwen sa amin. Lusi magkazansi ko sige tibit tingko bang pumasik bisan sa balik sirikidigi asal masih continue ko historito. Petinan bisara Allah subhanahu wa ta'ala yene may kahalan bang ne manusia inlay sa tarat ne petinan pos na hamban kelum na to si dunya. Ubos pinikelum na balik wallahu subhanahu wa ta'ala lay sa tarat na siya kiamat. Ubos sa init. Asal SST di do asal masulis asal kemon kit itu asal lirwi endil mu'ten di. Gani ya etinen wagi kagat si parkala ini ini pasal etinen kemulai tebi tudju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Duban pa ini etinen bisaraku tagnali masih insyaallah mangnya dapat atau mesluku apa atau ini samihan bisaraku balik ya pasal etinen istri pasal kimitele sa balik. So ini continue tidak historiko si pasal kita pasal magbagay-bagay atau maglundang pa ng samihan suwi asal pere tete pamante bang inggilay makapsi kitain dok atau may kaurong si kita kapanin atau kaurungan ti kapanin samihan kaya manalunod niya labi bang ta silo akhirat dok kita tinan magsasa tatebote pagsasa atin atau tebote pagyene niyan kamalitin yan sampai mula kita bituju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala wajat sakratul mauti bil haqqi wa dhalika ma kunta minu ta'id itu asal ka dapat bagi pong tirian sa kamaslam bisan pesaing get was tevi duk bisan pesaing get umul tevi yan asal duk bisan pekewan intak tinin asal masih ka niya lebihan no seddihin na pusan nen asal kamate etinen kin kemete ini na pemuli takut si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala kalimayan ini ka pagdalam kubur atau sa subay ini pusan asal mo na ikaw tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala pero yan itinimbang na ikaw mati kutinin mo yan ikaw tudyo Allah kiamat iza mat al-abdu kamat kiamatu itinimbang na mati manusyain
tinen peni ane sen elo kiamatin ane peni ane tin mo ane dokju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala samihan. Asagatan na lebeyan. Ubus, pagkagani ang lebeyan asal kamate, ubus pinikellum kita balik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu tanbi atau pag-iman tanbi sinan si ahlus sunnah wal jamaah saya. Kalanin ubus pinapate kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pinikellum sa kita balik wa ene. Lai sa darat ne sumehua elum duman ne pen magane pen na kamate bari selelum ne kau selama-lama dan gane niya kamate asal gane niya ini sampai napas apas kamate asal masih ne manusiain elum selama-lama insyaallah korin tepatha tebi atau tepeluha tebi yenen istri tu si sino insyaallah. So ini hajara untuk kesempatan ku besarain yan ini kisah dari atau histori besar Quran sikit TV. Kaya tahabot ni kita lang silang kiamat. Mangye manusiain magbagay-bagay ito atau maglundang panen to si waktu kelunde. Niyan si kahablesan dalam pagmasyatan to Allah subhanahu wa ta'ala. Lumen natin ang pagtututanin o ito alhamdulillah domain natin ang pagkasuaanin pagbisara pakali pasal hadis pasal hatinan Quran Allah subhanahu wa ta'ala pasal tauhid pasal sara manara ganta makahapin bang kuing ke pagsambayangin pagpose pagzakat kemon de ganta makahapin sumawala imekbobino si yene hatinan kanta makamudarat atau makalat kujusire pagmasyata. Terus pagtawad siya pinagkelong balik ko Allah subhanahu wa ta'ala lain na si hadarat na silaw kiamat katinubin na antag-antag sumagawa si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala katinan sa harapan ni kita Allah subhanahu wa ta'ala muli ni kita kemong tudye nagkasuwa ni balik nagkasuwa ni kita balik nagkasuwa ni balik yene may magbagay-bagay iya may naglundang pa ng siyoktura kelumde dele mene pagmasiatan atau di alam yene miyan kajahil pag-ielum na sa balik pinikelum na sa balik ko Allah subhanahu wa ta'ala sarta pinikasuhan na balik na inshallah kita ito dimikian at inin si ko ito magkasuha kita si suwala atau si beliw sumagawa ga bang makatin ga bang baranti ni mikilale sumagawa at bang saman init mikipong tiyan sa Islam tabutin siya lo kiamat masih kita pinagkiti wa Allah subhanahu wa ta'ala sababa ng bantiya kita maghati ng magtutuhod atau maghatinan pihati niya magtabang tinabang yene niyan moo atau niyan ngahinang metengge yene agam Allah subhanahu wa ta'ala tinin tanda at ibin Allah subhanahu wa ta'ala sa inin to si kelum tebi dia etinan pagkasuan tendi ga bang maranin magkita sumago aswala so insyaallah tabot sila kiamat saban nene etinan kakainang tebi to tinang tebi din saksi etinan pinagkisuha kiti pinagkita kiti Allah subhanahu wa ta'ala bang kiti tinangge kipagkita to sila dunya tabot etinan kiti yene ke min takdir Allah subhanahu wa ta'ala sa amihan sumago ang bansaban ito ang kiti dia magbagay-bagay naglundang panan sa amihan si pagkahapan na inshallah masih kita pinagkisuhain Allah subhanahu wa ta'ala tawad sa law kiamat kung ituin delem kahapan inshallah dok delem ene rahmat Allah subhanahu wa ta'ala si kita inshallah sahabat ini may kaginang tigito demikian may manusia katinen niya nene may grupon sinduele itu pinagkisuhan ni si malik Allah subhanahu wa ta'ala Pagkasuhan may kapungtiyan sa akong Islam, inin natin na neperiangan ko siya manamihan, si mananapakaspe misara ko ituin. Pagkasuhan siya, init at isarahin, magsusun sinusun. Magsusun sinusun atau 20 sinasa, dumen antag, dumen na sa harapan mayor, dumen na sa harapan may ikiulamaan, dumen na sa harapan may ikigobernador, may presidente, rumahin sumigo sa harapan sine. Si harapan Allah subhanahu wa ta'ala ini pagsasaanin lain kaya kita kemon manusia sa amin kahalang manusia ini misrarin pagsasanatabot siya law kiamat manusia ito
magbagay-bagay nagkasuan eh. Nagkasuan eh. Tagiwagai. Nagkasuwa siya diyan tinamurka Allah subhanahu wa ta'ala siya. Mga dapat. Manusia ini pinagmurkaan Allah subhanahu wa ta'ala asal masih rumuli tujuh masih gere pas Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian manusia itinan kimian kinalasahan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rahmatnya ia rusak demikian kana lepas amban Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pinagkasuwa ito yan ya manusia bakas ito magbagay-bagay dalam pagmasyatan. Dalam gay pakali si Quran dok si hadis. Dok gay pakali si may kaulamaan si kami parang-parang sa amin banginakahan. Gay pakali sa amin makahapin emen hinang tini sa amin gay pakali. So hinang din. Yan ikinabayaan din dok tinuod din na may isitan hinang kita ng isitan na masadlay. Tawad sila kamat manusia ini lepas. Itin lepas. Tungan siya lepas itin magdalam kaming sirat metal besar. Gana siya di kelepas bang tamat siya lo kiamat membawa doon ketin magdalaman po naman na ikaw lepas matusin mo niya lepas silan sa amihan man ko may mag-travel atau magano sa amihan may kung may tusi may petuhan tayo parangan si may lanhadje o si may lanhadje sa amihan iyo ka basong ketin may jeep nun lumengan ubus sumasap kikaw kita nabang tuhan pinayin lepas Nubus na to siya lo dunya. Sumego bang siya lo kiamat ganyan karepasan siya di malingkan manusia bang inenan lepas inenan nagdalam marka zaman na jahannam waliyadu billah. Terya. Etinen. Sumego adel lo amban kelepas de. Perkasua itu ba manusia tu Allah subhanahu wa ta'ala. Perkasua siya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan sa akin da sa saat pinagkita siya balik ko Allah subhanahu wa ta'ala tabot siya lo kiamat. Tagi basa magtutut siya ito. Magtutut siya ito sa law dunya, magmasya. Inayin na ipin, ganang tukita, inayin na baywan masyat. Inayin na sa amin, kinabayaan na nagsuran sa amin, ay pagtututanin. Pagkasuanin. Parang na nakiusali, sa pahartaan, pagtabang-tabang sa amin, dahil pagmasya ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ito kasi inepas, pinagkasuha siya ang panik ko Allah subhanahu wa ta'ala, dahil luamban, kepe, nirepasi Allah subhanahu wa ta'ala yan ipagbilim markazaan na malasbillah. Paglain na misara, tagyasa kitawan din esong nasiye, etinen ilepas Allah subhanahu wa ta'ala. Gana niya, iniibin ito, gana niya kahapde, tujo Allah subhanahu wa ta'ala, ganito anuede, magsasa dalay sa harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mupinto magkatinan magkalasa, magtuhod-tuhod, kay kapag atas elaw sangam ina sa amin kahalan asalga niya magdambua akal kay maglegkat ine pagtabangan hinang sa amin sumigwa hinang lima asya to Allah subhanahu wa ta'ala paglay magsasa ining bisrahin bisa Allah subhanahu wa ta'ala nagsikay na magsasa magdiscuss lesya darat Allah subhanahu wa ta'ala niyan sinambuhain itinin nagsuwayan na siya pinin bisa Allah subhanahu wa ta'ala itinin nagahan kitimuin sa ining kahalan manusia inbang nilai magkasuha siya lo kiamat itinin nagsusun-siusun lepas na siya Allah subhanahu wa ta'ala sali-sali pin sa harapan Allah subhanahu wa ta'ala pinambuhain atau apakainin sa amihan sa wenen si Allah subhanahu wa ta'ala قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد وبين نمواين اتنين مك سويا النسيه yan pin bakainin pisi bakainin atau bakainin pisi bakainin magsaysay nasiye etinan harapan Allah subhanahu wa ta'ala pin bakainin o Tuhan ko pinalmin na pin lepas ko kapit na lepas ko, kapit na baby ko, sumiguha, pin na mga lepas din. Pin na buhay din sa samihan, o Tuhan ko. Ga, kulepas bang naman sa ban pin na baby ko samihan. Itin nag-discuss na manusia ito. Pagkasuratin tahati wede, si ito asal dumen na alamat din. Itinin hap sumiguha. Ini napisisihin etinan bunsi Allah subhanahu wa ta'ala netudjusiya si oras niya. Ini misaran Pinambuhain kayan lepas ko, sumagawa iya mga lepas dinan.
Pinne buhay do Tuhan ko mangga ako pinne sarap iya pinne baby ene ko ako pinne magkasainin. Samian. Etin kene si ingit do kemenal de samian tujo. Etin si Allah Subhanahu wa taala samian. Tinen mian kinakadang ko pinna binebega ng banday mo pisirbu sa Allah Subhanahu wa taala. Nan sini. Allah Subhanahu wa taala pagsikere us pagsasa. Magsikere us bigsara. Samian ne. Ngagat bahasa sa ko niya, binibigyan at tawag ka na, miyan awe, kinahagan Allah subhanahu wa ta'ala, inna qala tarinuhu rabbana ma'adgaytu, walakin kana fi dhalim ba'id, kimital bisara, sa'yo kalan ng gara, nagalo na, kung napag-discuss din, itin dapat ng buhayin sa amin, kung kupin neti sa inyo, kimisaran sa amin, itin buhayin nga, kupin ng lipas iya, sumagawa iro hiranan, gane niya ay tinenlai miyan mumpa at jusiye. Gane na rin kasi manalan sa isali, inasumbong tuhanin si Senyo oras miyan. Gana binibigyan. Gana pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala. Tinen sali silay dalam kalatan pag-isali ito si Lodun niya. Dumen pinihanin, dumen pagsiyong kakayan din, dumen pagkasuhaan din dalam tinen pag-ibadat tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen dalam pagtinen pagtuntutan ilmu. Dumen sumagawa dalam pagmasiyat. Pumus bil Allah subhanahu wa ta'ala na pinakam maksasa. Qala la takhtasimu ladayya. Dapat nakam maksasa to sa harapan ko. Dana pinakam mag-discuss to sa harapan ko. Dana pinakam mangkin guwari maginuin kong to sa harapan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bisra Tuhan Tinggal Alamin may kipong sa kamastat. Wakad kaddamtu ilaykum bil waid asal bakas na pinakamakaan ko. Bakas na pinakamakaan ko andang. Asal niya nakaan pinakamandang. Bang hinang pinsain na ko tewogin ito siya ko yan sana kami tinan naglawan. Ilawan sa niyan nagsuwayan. Niyan si kihinang diyan suway sali. Kikinang bin asal ga niya kahaban na tujuwa ko. Sumakuha. Andang pinining keteuhan webi. Andang kungakanga kasi nabibihin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagipin inang laat ga tungbas na laat. Aga na tungbas na ha. Bangin ang masiat ga na tungbas na inang ha. Sumigwa bang masiat tungbas na laat. Bang laat inangin tungbas na laat. Sabihin nangin sa amin Allah subhanahu wa ta'ala. La takhtasimu qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Andang pinakam ko. Andang kamjanjan ko dani kam magsasa to sa harapan ko. Asal ubus na kamakahan ko takna. Kaya inang biyanta na tawag sampay ito siya ko sa miyan. Gana kahapan na sumagawa. Inajanji ko si kamin bangi inang biyan etinin miyan kalatan asal kalatan selama-lama kami. Ubus pinallahu subhanahu wa ta'ala ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Gay kagantihan gay tinanggana balikan bisarato di kami. Gay kung andalin si kam. Gani banghinang bin namasiat ketuan we ko asal masiat kanian. Etinen banghinang bin kalahatan selama-lama kamian etinet menubas ko kami. Ubus banghinang binisag kahapan. Gay kami tinen tebeleo ko. Gay ko tinen mabale urumen ko pinne ko kaamin ene ipun ko sa amyan. Mabale o ngedupang sa amyan sumagawa. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Bisara ko tujuk amin gay na kigantian. Ubus na tibisara ko gana balikan ne. Asal banghinang laat tungbas ne etinan amban ko into jakam kalatan banghinang hap tungbas na amban ko atau apemurung ko tujuk amin penungbas o kaamin ene sa madhinang bimahaplay kahapan sa lama-lama amban ako busika. Ibn Allah subhanahu wa ta'ala dukdi ko pinne belaw ka wa ma ana bidhallamin lil abid gay ko pinne kemo di pun ko gani amban den buwa kedauhan ko kemon yan maginang marupangin maginang marahatin duk kedauhan ko kemon ipon ko maginang mahapin sa amyan kay pepe ko etinan ipon ko maginang mahapin si niyan inang lahat kay
atau ketika ipun ko tinan baginang malatin menjadi ketika siya hinang perumbas ko hinang ahap sa atin gay sumiguha wa ma ana ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallami lil-abid asal gay ko nga nice juga gay kang perupang ko banghap hinirang din yaninin leselo dunya Kailangan i-take yung plastic. perumbas ko kamin kaban kaya bang lati nang binene ko tewo binepito si kukuidun ta nagang mag-discuss sa binang belatin gani at perumbas ko si tiyang magkamalingkan kalatan bisa itinasalamalama ubos po sa manyan na kipungtiyan sa kamislang ubos na pag-discussin sarta etinin nagbisara doon yung manusia yung sihadarat Allah subhanahu wa ta'ala mental bisara makasara si Allah subhanahu wa ta'ala ubos tek kasarain naman Allah subhanahu wa ta'ala jusi emen sarain gaaniya etinin bunglaw bisaranin gaaniya balikan bisaranin nukbuna bang iye etinin gengin dupang si ipunne bang lahat hininangin asal lahat tungbasan ng bani pagyabang hap hininangin hap sa tungbasan ng bani niyan emen sara ang bantuhanin to Diyusi at tawa pangaga Allah subhanahu wa ta'ala sa insamyan. Tegubos, kinituhan ng Allah subhanahu wa ta'ala lai, sa tendok lai na kita kaya muntek katudjuye, mahapin yan naman kinituhan Allah subhanahu wa ta'ala, ipun na makikimu mahapin lai ne, ipun na etinan makikimu malatin, din makiyan pinig na lai ne, ubos gaan ne, pinig ne, niyan nag-separate niya atau pinagsabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinambang mahapin la ini sinang hap, tagi bang malatin la ini sinang lahat sa niyan. Ubus pag-ubus ang banmiyan sarain, ubus pag-discussin, ubus pagsasain si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai petek ka hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, siya inlay sinoktumian, ubus misane dan buah nisab makhluk. Lumen ni manusia ang misara, lumen ni kita manusia ang misara sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkinan sinin siya watak na misara miyan. Misara. Kita atau ang misara ipunin to Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasul. Pinakana karinuhu. Rabbana maatray ito. Silaw kiamat nini. Silaw kiamat. Tinin, misara ng buha siya nagbakailay atau magsasalay, open ni Tuhan ko. Tuhan kami. Antag silaw kiamat nini. Naus enan bisrain. Tag-ubos o kumanin, ubos pagsasain, ni anisad dembo abakalok misara. Sinibisaranin, niyan haine binonag bisrain, niyan ene Allah subhanahu wa ta'ala usap sa amin. Sinibisarain. Puas misara manusia insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ito dumen ni pagpuas, ni anisab bisara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala suri manusia. Sine ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala bagas ini nang wene ini telungi tahun pinagkitan, telungi tahun pinapanas, telungi tahun pinagkitan, lukdengi tahun pinapanas, lukdengi tahun pinalindem ini narkajan namin. Mungkin keenan atau kulibay irenan narka jahannam atau ebot sumiguwa tegelanen telungi butahun sa amin pinagkit Allah subhanahu wa ta'ala. Lingi butahun pinagkitan doon nakikitan etinin kemun kayak ubus dengi butahun pinapanas ubus dengi butahun pinalindem sa amiyaan dehune keenan etinin qualified in narka jahannam. Yene yen temetenan manusia ini bekas magsasanian siya darat Allah subhanahu wa ta'ala. Mo yene masyante mo kerubangan dito sa hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdasi ini makhluk ini misara. Yawma taqulu li jahannama. Yawma naqulu li jahannama alim tala'ati wa taquhum zida. Pag-ubos yan misara Allah subhanahu wa ta'ala. Misara Allah subhanahu wa ta'ala sabihin sinarkain hello. Misara sinarkain. Allah subhanahu wa ta'ala binotinile wene raka jahannamin ang kasinang nin. Pag-iubos ne, niyan sinara wene manusia niyan.
Ubus na magkasinara, uyan, may manusia, yan na magsasabihan. Yan naman, hukuman sisahin sa amin, kalatan. Ubus, kalatan din, naman pinagkinarugin na sumigwa, pinagdilam na rakajahanam. Ubus, pag-ubus iyan sarain sa amin, naman, Allah subhanahu wa ta'ala adil, nga tinangga niya, pag-liw, niangga niya, pag-inabinit. Awe, gani pag-bebek, ina sumigwa, bang lahat-lahat, bang hap-hap sa amin naman Allah subhanahu wa ta'ala, gipin kigantian bisrakun, ga gani itinan gantine, ubus na bisraku, ubus na bisraku sa amin, pagpuasin. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, yawma, naqulu li jahannam, silaw yan, tinilaw Allah subhanahu wa ta'ala jahannamin. Kaya narkam kasi nangin. Tinilaw Ina bisara tuharin si orasiyan si narka jannamin. Ina bisara Allah subhanahu wa ta'ala in si orasiyan si narka jannamin. Magsikin ubus. Ito hinukom mo ini. Ubus magsasa makhlukin sa harapan ni. Ubus na kikahukumin binita doon ni. Binawa ni, tinilawa ni, ina narkain. Ina bisara Allah subhanahu wa ta'ala si narkain. Pinne halim talaati. Oto pinne epot. O kaupin na narka, ine, perno ni kaupin na kuitula atau kape, rental besar sana, kape kepinne. Uspe ine perno ni kaupin ne, yauma naqulu la jahannam halim talati, kira Allah subhanahu wa ta'ala. Tinila wa Allah subhanahu wa ta'ala narka si rasmiya. Itinen, pagi niyan, way gay nil, way Allah subhanahu wa ta'ala nilaw, pagi niyan isa sung patambahan ni pili ng narkali. Niyan nilay andang, Tinan ubus, tinilaw balingkan asal itu kinitawan kemon Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inin pagedukhat dyan ay kipungtin sa Muslim. Asal andang do tinin yan tahati wetiri. Kung andang do ke niyan inalian wetiri yan e buto, nargato asal duktit asal magtamba-tamba sa amin. Pamaratsiatin bi atau pagelitin bi atau ke niyan pag-awe, pag-elitin yan niya nene ebot narkain tawat sila kiamat sa amin. Ine, boto pen ebot, pen no ni kiamat tawaga ape. Ito bisa na sa iyan, pen Allah subhanahu wa ta'ala. Watakulu hal min mazid, buhus nambong ebotin. Nambong ine narkajan namin si tile wa Allah subhanahu wa ta'ala siya orasmi si iye orasmihan. Open na Tuhan ko, watakulu, hal min mazid waniya pepenne panambano pito siya ako. Waniya pepenne panambano pito siya ako. Namantal besar ha. Itinahangkan ni misar Allah subhanahu wa ta'ala sa amihan. Wapeto ni kaya pagkaniya pesong pamatamba siya. Pamatamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yene may adel lulay dalam narka lay. Yene bakas magsasasyanar pa na niyan. At awene may manusia tembuli. Itinin niyan dek kapis iye. Atau hukum mo na sabihin magsasali sa harapan ni yan na manusia magmasyat atau manusia magbagay-bagay atau manusia maggamihan na inabinin rundang panin to siya lo dun nga samian dalam pagmasyat dalam itinan peninggal pangandakan Tuhan ubos sa paitimori mole tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ubos iyan persekusin hukum wallahu subhanahu wa ta'ala siya ubos sa magsasa ubus sampai hinukum siya Allah subhanahu wa ta'ala yani pamatamba Tuhan siyahin hari pamatamba Allah subhanahu wa ta'ala narkajan namin yani may isiri manusia biyan nangkan yawma naqulu li jahannam halim talati pero Allah subhanahu wa ta'ala narkajan namin kalau tiukay pinne silawiin silaw kiamat pero Allah subhanahu wa ta'ala o pin narka tinipenno ni kau pinne atau ako itulay awas pagsabog narkain hal min mazid open na Tuhan ko wani ada pinne panambano pito si hetinin manusia dalam mene ebutto atau dalam ko to pinne na yan pinaputin sa amin pinarkasan namin misara etin 8 misara narkain sa amin tabot siya kiamat siyuktuyin nagsekenes yung pinatamba may manusia magbagay-bagay mitusi dunyahin dalam kalatan dalam pagmasiyat men dalam pagtuntutan ilmu duman dalam pag-ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala duman dalam pagdawa duman dalam pag-muhadara duman dalam pag-madrasa duman dalam
nagsiyo na yung masirat sa amin, sumaguha, iulo, kaya maninangin, yan ay kemon, tunguntara si agama Islamin, yan pemetek ka, pemenno, Allah subhanahu wa ta'ala, narkajan namin namba, yan ay manusia yan sa amin, tabot si Allah kiamat. Nagpipos man, iman sarain. Ubus na magsasa, baru siya mag-discuss, ubus, pinatek ka na sarain Allah subhanahu wa ta'ala siya. Ubus mo nagbisa markazan namin, tinilaw, bang niya apeke pwesto, bang niya apeke lugar, pinarkazan namin, katinilaw niya, pinne panambano kami, open niyan, panambano, melulay, tementel bisara, iyan na miya, nangkan Allah subhanahu wa ta'ala nila, utod junar kaalay, peke niya manusia, so pinitek, tuwan ni pinatamba, pisi melulay, iyan manusia, magkasta bisara miyan ni, waliyazul latawat siya kiamat. Ubus na sarain, manusia biyan, inaw kumansihin, pinagdilim narka wa Allah subhanahu wa ta'ala si sali ito, etinang magpagaylay, sali ito mangibi-ngibilay, duktabi-ibilay, sabi ko siya lorun niya, bang hininangin, pangibi-ngibianin, etinang magdilim maasiyat, pagbobohanin, paglundang paninganin, pagluyuluhanin sa amyan, niyan ini magdilim maasiyat, dumen si pagtablingan, dumen si pagmadrasahan, dumen si etinan tudyo masjid magsabayang, etinan sumaguha, sedi ang mani hinangin, yan na miyahan isa, pemenno narkajan namin ng Allah subhanahu wa ta'ala tawad siya lagkamat, yan na imano siya siya yan. Nandiyan may kibutihan sa kamaslam. Beli ikitewi isa ko ito si kelum tewi samyan, beli ikitewi, mangniya ngari ikitewi, yesa ni asad biro man kitewi, mismo pong tinaitewi, mismo etinen miyan ina na samyan tapit si kitewi, payaman tewi, bang iebe mohan ni kita hindi, iebe sila tadyo kita hindi samin at bayasin dumen etinen pakahaban, asal da kitewi, gay kiti manjari notche, gay kita manjari pakali siya, so epekele tewi, yene bisara Tuhan makaptyo kita hindi, luk bisara Nabi Tawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luk bisara may kiulamatin bisamiyan, pagyapin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warafatul anbiya, gana na ikinabinabihanin, yayin na mistara mahapin na mistara benalin, sumaguha may ikintian, may ikinti din, may ikinabinabihanin, yan na may kiulaman, tibi ko ito parang ni samin samya. Napanan tibi, bang niya ngiri kitibi, luwa nagkasibaran tibi, binomo inabiawi sa amin sa pasyarta tibi, bang dumain duwetin ang lanta makap si kitibi nung si pag-agama tibi, asal da kitibi noon. Da itinan kitibi noon, da kitibi pakale, yesa may talarwang man kitibi, mismos baweris tibi, kung tiniin tibi sa katibi, ella tibi, anda tibi, bidatuan tibi sa amin, bang dumain si pag-ahapan, asal kitibi, da kitibi nga to sa amin, nagyasab inim bisra Tuhanin ko iti bisra miyan, tabot siya lo kiamat, magsasa kita siya darat ni, umos gado niya, teddo tibi ang madiye, Allah subhanahu wa ta'ala saraanin adil, piyagdilim kirepasan sa lisani, Allah subhanahu wa ta'ala manusyali. Umos ni, men sarain ang Allah subhanahu wa ta'ala, inilo narkain do Allah subhanahu wa ta'ala, umos nilo narkain pinne, waniya papanamba, mental bisara sa amihan pag-uus bisarahin pinatamba ng Allah subhanahu wa ta'ala ti yan ay manusia magkasal sa amihan lumus ka gana na magsasa pag-uus na ilepas na manusia lepas na tinilepas na Allah subhanahu wa ta'ala pinatungan na siya duman na tinintungan melingkan pagpilanepot sa lamalama waliyadu billah pilanepot gana niya kalipasan ni siya di uus na gani gana na magsasa, gana na mag-discuss, sila sa metepin, yan ay manusia magsasaya. Yan ay manusia, yan ay kinalasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kinalasan Allah subhanahu wa ta'ala, yung pag-iisip, kinalasahan Allah subhanahu wa ta'ala si waktu. Tu pa si kilum de, inesep di Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuot di Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakaliwe di bisar Allah subhanahu wa ta'ala yung tu si waktu kilum na sa niyan. Isa yung metete. Gana na magsasa, gana na mag-discuss, gana na magpabaliw, pinayin sa amin, ako sa amin. Sumaguha, metepin mu'min tujo Allah subhanahu wa ta'ala.
Yan manusia tinalaw to Allah subhanahu wa ta'ala matyabi. Tagsiorasihin, ubos na narkain, ubos na narkain, yan may hinukom Allah subhanahu wa ta'ala sa amyan, luwa na pinne, kam dalam narkayan salamalapig, sa amin tiribaubin, ubos, sina may magdiskas, magsasa, si etinin palihalang etinin kakihinang na si pakalatan le, ubos, kanya sina tebi, ubos ne, متدين سائن مانوسيا سنة من الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. متدين ميانسا متدين إنه مانوسيا تناليه تجي الله سبحانه وتعالى تناليه سي الله سبحانه وتعالى سامي متدين كان ملباسين lepas nega nania tinga nania متدين يسا مانوسيا تناليه سي الله سبحانه وتعالى تسي ini tu si eladun nasamian manusia mulia manusia minulia Allah subhanahu wa ta'ala tu si eladunnya minulia wa'de Allah subhanahu wa ta'ala tu si eladunnya si kelum de us tampai skemetere minulia isab si Allah subhanahu wa ta'ala atawa tanda yene keteleu den dengan muliari Allah subhanahu wa ta'alain etinin teore etinin lasyan lau kiamat nasanya kaya Allah subhanahu wa ta'ala tinik nisiye tegasuhan wa Allah subhanahu wa ta'ala siya kemon na ine bisa Tuhanin sisiye tegialepas na melepas yan may bisa dahil lumihan ubos matipin siya sa pauzlipatil jannatu lil muttaqina ghaira bahid inin may kemong tinian siya kamaslan Tekutevi, pengkuingge kitevi tinaleo. Sempurna keteleo tendi tujuh Tuhan tebi Rabbul Alamin. Inin do etinen me mangga lepasin, inin do tinabang Allah subhanahu wa ta'ala, inin do minulia wa Allah subhanahu wa ta'ala in tawad sello kiamat, na insyaallah tekutevi, bang painisat kitevi lamud, ambang jumlahan ini manusia tinaleo. Muttaqin tinaleo tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede kata siyahin. Bisar Allah subhanahu wa ta'ala siyahin tawad siya lang kiamat. Ini. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira bahid. Tinatapit na eh. Manusia may tinelew na eh. Katinan sampuna katelew na eh. Katelew rin to siya lurun na samihan. Sampai kemetayan din tebore mate yene katalew wede. Katalew na tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala. Lain sello kiamat wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Pinatapit ni Allah subhanahu wa ta'ala surgain. Sine lil muttaqin ini si may manusia mitinali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini may manusia ini kumekanto sa niyan. Kaya bang dumen kamlo bang dumen kam tinalew. Tujo Allah subhanahu wa ta'ala gaya kam to magsandalkan usainin. Pagkali di sandugay tikitebi ang misrain. Pagkali kita samian di sandugay hetinan tikitete agin-agin ato te hetite misrain samian bang misrain pinayin pa sa pag-agama. Pagkali kita atau bisa sa tinelot kinamot-kemot ato niyan aswa tiketen bi asal masih pen kitri nagine niyan nagmetuyo mangkuing kita hubadir tenbi. Kuingge termatir tenbi atau kuingge pagkagalitan bi atau kuingge kasunakup tebisi yene kekehinang mahapin si manusia etinen mekinang metinalew sa mata Allah subhanahu wa ta'ala yene bu apan sifat na manusia tinalew yene bang megmesuse manusiain bang kuingge niyan kekelene bang niya binas sa hadis bang niya lebih-lebih dan ayat Allah subhanahu wa ta'ala bang kuingge pengheti-penghetinein bang inarap etine bang kuingge mangkin bentel siyakan bang in English mangkin bentel siyakan utethetine bang tinagalog bang inasuk bang iniakan bang asukin sa bang sa inge mangkin tadi wa sa amyan nagmasusaye bang hadis pagbisrahin Quran pagbisrahin hukuma amar Allah subhanahu wa ta'ala batang kitauhan ne supaya kiritiran na sa niyan. E dan buha, amban may sipat manusia tinalo to Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmesusin. Nubus ini. So oras manusia in lain
Yene manusia tinale o tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tihare in katalaw din tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tawad siya law kiamat. Wa uzlipatil jannatu. Pinatapit do Allah subhanahu wa ta'ala ne sisihe yan na surgain. Duman siya pinatapitin. Sumewa yan ay hawa. Pangimuli Allah subhanahu wa ta'ala siya pinatapit sisihe wa Allah subhanahu wa ta'ala surgain po siya. Wa uzlipatil jannatu lil muttaqin. Yan sine manusia matinali o tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaira baida salgated talapon siya. Pinatapit ni Allah subhanahu wa ta'ala siya yan surga Allah subhanahu wa ta'ala in ghaira baid asal gain tetala tapit ni taman metipitin surgain tuju siya. Amban kamayaan kahandak Allah subhanahu wa ta'ala luk yenay en sababan tenumbas hinang kikainang de sa amin neglugto tinan nagtiksa sa amin panas hagot kaugto ide tala sa amin kapikire bang pasal kataleo pasal kagtuhande pasal penhute bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay pikire we hudit gay pikire we panas gay pikire we bekkeng sinagwa patudyo pa indok hinang we de sa amin umos yayan penumbas Allah subhanahu wa ta'ala yung tabot siya law kiamat tinatapit siya surgain naman siya pinatapitin tinan niyan si surga sumaguha yan hawa pangimuli Allah subhanahu wa ta'ala yung kiamutin sa Islam yan na kumekam to inshallah pinatapit na si kamu Allah subhanahu wa ta'ala yan surgaan ng ghaira ba'id jay tala itin tapit amban netapitin tujukam tujuan manusia tinaleo tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa amin tapos sa kiamat umus pentuhanin we pinatapit siya surgaan siya tuyan ini hadha ma tu'aduna likulli awabin hafid man khasya ar-rahman bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib yan naman pengajanji Tuhan siya yan naman pengajanji Tuhan siya asal janji si manusia amban Allah subhanahu wa ta'ala surgain hetinan penumbas pengurung sa manusia tinala o tujuye man khasya ar-rahman bil ghaib manusia ene tinumbasan inin sine yene tinala o siya tinala o siya manusia le tinala o siya siya law kiamat tinala o siya mula-mula etinen si Allah subhanahu wa ta'ala tinala o siya law kiamat tinala o siya lam kubur man khasya ar-rahman bil ghaib mula-mula tinala o siya Allah subhanahu wa ta'ala buka kinatawhan wa de ka tekitera Allah subhanahu wa ta'ala sumewa misara hajja Allah subhanahu wa ta'ala bisan ga Allah subhanahu wa ta'ala tekite wede magnyata duwe matane sa amihan sumewa niya bisaratuhan siya tinala o kam hinangon bisamian Eliano bisamian asal hinidang o tinuot o bisamian yan hawa keteleurin mangin sa kay ketelewan de bang Allah subhanahu wa ta'ala baranin de mismo hadja bisaranin sa amian tinuot o de bupain nga tekite we de Allah subhanahu wa ta'ala magtanda atau magnyata sa man magharap magandag siya nagawa yayan kahalan din sipat din kinainan akan ang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaib siya ito nga tekite we de sabihan suwe ka sa magpainpin ni kibuhatan ko ga sa magpainpin ni katalahan ko ga pain ni sa magpain ni uhunit ga pain ni upanas yu dan kehikutan ga sumeguha banggaakan amban Allah subhanahu wa ta'ala tuju siya hinang de tanda ketelew din tanda penhut din Nabi sallallahu subhanahu wa ta'ala sama dia pagkiyamihan peine kikahinang din sa amihan pangatag wallahu subhanahu wa ta'ala siya surgain pinatag na pinatapit siya lumen siya may patapitin kaya siya ka usa-usa sinigwa pinatapit yung Allah subhanahu wa ta'ala siya yene surgain tapit tamanan tapit ni siya sinigwa may kipungutin sa akong Islam ito tapit pehadja si kaam tapit pe si manusia may tinayari surgain gapi umasik sinigwa tapit pe asal masi kami hanten
asal bisan pesaing kita pitnik kebatin asal pasik asal tekidete pesamian dokter sat pesamian. Itu tak besar. Pinairig-irigan tekite Allah subhanahu wa ta'ala anda. Binitin tekite Allah subhanahu wa ta'ala anda samian. Sumegua alamat niya salhak ted yene manusia sifat na magtinayuli irin bil Allah subhanahu wa ta'ala wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Pinatapit ni Allah subhanahu wa ta'ala sisiya ine surganin asal tapit tamanan tapit itala sumegua ka sa ubasik gapi sa masik dalam surga alay pinatapit at sa amin inutang na bisa tuhanin pagkain pinatapit siya pagkain asal sanji Allah subhanahu wa ta'ala siya pagkain manusia alay kinian din gana inang desedim melingkan paghala de kemon yene ganta pangandakan tuhanin duok Allah subhanahu wa ta'ala bisan duka tekitere asal dan bus-bus pengetahuan din ini katinin naglimbus-bus to Allah subhanahu wa ta'ala hininang wede yene wajah di qalbi munib etinin pengetahuan din tatap etinin kemon pangandakan Tuhan gabakas pesulang siya idakan Allah subhanahu wa ta'ala duksinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan gak tekite wede sabihan mengandaatin duok yan ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samian. Allah subhanahu wa ta'ala ka tegite, ug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tegite tibi, sumigwa dakan din samian, tuot tibi, ug pamagasan din samian tinuot, eti alimian tininggalan, di tinuot, ubos, yamian te, niyan, nasanji, wallahu subhanahu wa ta'ala, si manusia iyan, initig natin sa samian. Pag-umos kita pinitinditin, insyaAllah. Pag-umos kita pinahibigiragan Allah subhanahu wa ta'ala sine yan ay may mumin sa panagmetela wala pintuhanin ito dumen ne kampe bitin ko dumen ne kampe ibigiragan ko dumen ne pin ne kampe kitikitihan ko sumigwa pagkitapit ne sikam surgain umos ne pinatapit pauslipatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id pinatapit ni Allah subhanahu wa ta'ala si manusia yene metinelewin yene surganin pero Allah subhanahu wa ta'ala yene pinne pangajanji ko kamin suay ko ito pinne gane kam tala amban surga luk surga yung gane tala amban kaam udkhuluha bisalam dhalika yawmul khulud insyaAllah ko ito pinne pasik ni ka tagitapit na sikam surgain ko ito kinakam bitin ko suay sikam na surgayan sababan ang pagtuntut di ilmu, sababan ang pagsambayang di, sababan ang pagtekele di sikur di sarako, sababan ang panitin mula-mula para sayabi ko bisang buwan tikite di samyan. Nukmirikun, yan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sayabi tuot di, sarahanin, yan ko ito pinne, surgayan pinne si kaam ne. Diben atat, yan petepit ko si kaam sumengwa ko ito pinne, udkhuluha bisalam. Pasak na tin na kamkemo na imam siya mitayawli. O kam na ipon kung may tinalaw to jekuhin, ko ito pin na surgayan unatapit si kaam. Pasak ni kaam ko ito. Udkhuluha, pasak na kamkemon. Yan ay manusia mitayawli. Tungan magdelem surga. Di salamin kasanyangan ni salamalama. Gaane niya pin kitalewandi. Gaane niya kitilikawandi. Gane niya aluhatinin nagkadinsara si kamu dalam surga yan. Gane inirog ina sumegua. Magkasadyangan kam salama-lama dalam na yan. Dhalika yawmul khulud. Untuk demikian, yanin pinello atau yanin pinne waktu lune kam dalam surga salama-lama gagal gane niya kilumwasbi. Duk gane niya netinen kedinsaraan bi. Duk kinepusanin gana niya kimitay di amban din rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kung po manikitirin ikimungtihan sa akam Islam, yan namin lasa Allah subhanahu wa ta'ala in si manusia madinatujihin, hintinin kinalasahan tini Allah subhanahu wa ta'ala, tinalaw kitini sa Allah subhanahu wa ta'ala, bisang duwa, tigidete ni samian magnyata, sunaguha, bang nitek kanakan ninigpit kitini, bisang lukit ibigay kore, bisan doon sa amiyan kahalat bakte ka mga nakantuhanin. Bisan magsabayang, bisan masaing kahikote.
asal piupin kita nga ng bahayang mag-ayil sa amihan tagya sa pangandagantuan bisan lukid yung lempekeng bisan lukid yung lemine oras sa amihan basta tek kalagtuin pangandagantuan sa tinggalan TV etinahinang tindi naghinang kita biyero pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala kita hindi sa amihan saraman ang baneng kinituhan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa amin kikahinang tindi tuhot tabitek pangandakan nin kataliw etinen binoten bitujuye ayan hinapusan tanong bastuhan kita hindi pasik na kami dilang surgayan kemon kam da pamilyahin kemon kam nagmusmawarisin kemon kam magbagay-bagay magtututin misan dumen ang lahat ng buwa ini sa amin antag dun sa amin sumegwa tiya kam magtutut tiya kam nagkaswa dalang pag-agama kama Allah subhanahu wa ta'ala udkhuluha kemon kam etinen makap silang surgayan pasik ni kam lesahun bine dhalika yawmul khulud yanin pin oras besek dia madalam surga salama-lama kakkalyan ni kam lumuas kahapan salama-lama nikmat rahmat salama-lama amar Allah subhanahu wa ta'ala naku ito layla ini sekap kala terus besong besar Allah subhanahu wa ta'ala ya besaranin inna lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid lune penne kam dalam surga yan ina penne kinabayaan bigan na etinam meke tegaskam ganya niya etinam magbaya sa ti sumay sikam kemon surga yan magbaya-baya kam magdulbaya kam dalam surga yan ina kinabayaan bin ina na kemon rahmat gana na pinisrani etinam kompleto dahatos nikmat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ina silang surga alis waktu yan pinangurog ni Allah subhanahu wa ta'ala sabi yan pinagmagdulbay ang mu'minin may trilawin umos kay Allah subhanahu wa ta'ala besong pimisaraye etinen petrole bisrainin amban kompleto ni nikmatin lain hatos nikmat rahmat dayuan rahmat sa amin dalam surga pinatekto Allah subhanahu wa ta'ala tanong ba si atinen yan nagbinsana baran nito si pasal penut niya kama Allah subhanahu wa ta'ala katalew na ito Allah subhanahu wa ta'ala tanong bas din surga kompleto kaniya besong penamba te turuan ni bisara yene manusia madlinam surga niyan hindi lahum ma yasha'una fiha tuna kam dalam surga yan atau manusia matinilaw lay lain dalam surga salama-lama kakal inek kinabayan ina magdulbaya kana etinan kulang kasit dalam surga lay dugan na nakapagasi si en kemon wala dayda mazid bin Allah subhanahu wa ta'ala tuwas pinne amban detus ni'matian detus rahmatian pinambanaku niya pepinne rembuwa nungurung ko sikam dembuwa sa wala dayna mazid bin Allah subhanahu wa ta'ala niya pepinne panambaku kam sedi amban yene rahmat dagdulbay anbi melu dalam surga yan itinin datus nikmat amar Allah subhanahu wa ta'ala ini uus tambahan ko pini sikam tembuwa uus misara me dalam surga in ajaib tagsikit takalewe de bisara Allah subhanahu wa ta'ala in tudyo siya sa amihan ajaib siya uwipin o Tuhan kami alam tudkhilna jannah alam tubayyid wujuhana alam tunjina minan nar Weh pinne Tuhan kami, oh Tuhan kami. Weh gak pinne kami, ketu dalam surga, besok dalam surga. Weh gak pinne kami, etinen pepoteanuk mayuan kami itu dalam surga. Weh gak pinne kami, etinen lepas umat dalam megak jahannam. Weh niya pinne seti ang madarahmatinin pinne sa perungu kami. Bisaranin. Ulali siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ulali pa siya. Tagyasaman bisra Allah subhanahu wa ta'ala tinne waladayna mazid katinan niya tapinne panamba kami panamba ko ka amper Allah subhanahu wa ta'ala ulani siya ajaib siya bang ina sa mahap ambanin na surgain siya di amban ini pilihan duk itu miyan ini pero Allah subhanahu wa ta'ala inte bisra niya tapinne ini may kepong tiniyan sa akam Islam ini pusannen inanan wa Allah subhanahu wa ta'ala amban siya na yene elignen duk iye elignen
siya yan ipun na may dalam surgain etinen insyaallah bang penisat kita bilamud ang balinin pekite pegua Allah subhanahu wa ta'ala si manusia mu'min yene lai dalam surga si waktu mian lai si dalam surga sana kaya ini pesan na may kapungtinan sa Islam pinakahap na nikmat etinen si waktu pekite si Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kita bikemon bang penisat kita bilamud sa pine ini pinakahinapusan nikmat rahmat amban Allah subhanahu wa ta'ala si waktu pekite si ini Tuhan Rabbul Alamin kwe dusiya ga penekelesa ini dahatus nabiyuan rahmat nikmat amban Allah subhanahu wa ta'ala etinen telesa wa dalam surga sumegua si waktu pekite si Tuhan Rabbul Alamin kwe siya inabu ako siya ga bakas nekelesa nikmat kwe si waktu telesa wa de ini nikmat pekite si ini Tuhan Rabbul Alamin Yemen may kapungtina sa agama Islam hinapusan bisara Allah subhanahu wa ta'ala siya hinapusan nikmat pengurong Allah subhanahu wa ta'ala siya si kita binikebon insyaAllah sa kapale utod Allah subhanahu wa ta'ala yene segua Allah subhanahu wa ta'ala pekite si ipunne mu'minin na dalam surga pekite si ipunne yene metinelew na dalam surga mihan yemen hinipusannen waladayna mazid yene pinne etinen tegua kupinne sikam supaya kupinne tegitevi tegge maksud kam bangkam aku bil ghaib bisan dukugay tegitevi tuhut diku siway siku itu etinen ge manjari si aku samantara kugay pinne tegua sikam duku tegitevi wa aku rin pinne ine Tuhan bin penjiri sikamin samian amban saman yene in behute ngite Tuhan Rabbul Alamin lesi waktuin samian dalam surga amban sababan ketelo teritu selodun nga samian nagtuyo nagiliksa atin nagnyaan bebegan terikemon bisan doagen gikibebegan umos padung bastuhanin etinen gania surga teles sa manusia si waktu teles sa wede tekite wede etinen ini kue bulan samian sempu kampat kue bulan samian gana di limpek ne si besara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tudamuna fi ru'yatihi kasagadet niya limpek gade de kue kenwan gana illegal ne tekite widet panyata dalam surga insyaallah bang dukun sa pitibilamo dambalien yene Tuhan Rabbul Alamin la isillo kiamat atau wala isilim surga samiat mana dia la ibente me kisale me istorile hati me netinan niange tanto hape kelebi atau age tuwa pagge bang ayat le asal gani age menjadi kagat tibi semegua pag bisara ko le pag mana ko atau bisara ko le kitanto magtuwa nada tema on biamban netinen ne amane ko le suwain hadja etinen tema tibi yan hadja etinen an narusat para chat tibi akaw kapag kagat yung bisimendal yan bisara Allah subhanahu wa ta'ala tibisaramihan na mura-murahan bang pinagmumpat Allah subhanahu wa ta'ala sige tibi yan may kikahinang tibi turukamal tibi tusamihan sarta kitikkahan tibi tungbas amar Allah subhanahu wa ta'ala intabot silaw kiamat yan tibisaramihan kusambanian may nagkusikam dok salam dalam surga pagkiralihante pagkasuhante insyaallah yan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh